Welcome to Serbian 101 Module 1 Revision. Let's revise the phrase koliko košta, how much, and then we say one thing and the other thing, so we're going to do some adding up. But before that, let's revise the numbers like 10, 20, 30 and so on, and put them in order. So what I need is 10, 10, aha, evo, ovo je 10, 10, 20, 20, ovo je 20, 30, 30, ovo je 30, 4, 10, 40, 40, ovo je 40, 5, 10, 50, 50, ovo je 50, 6 i 10, 60, 60, 7 i 10, 70, 70, 8 i 10, 80, 80, 9 i 10, 90, 90, ovo je 90 i ovo je 100, 100. Super! Hajde da vežbamo sabiranje. 10 i 20 je 30. 30 i 10 je 40. 40 i 30 je 70. 20 i 30 je 50. 50 i 10 je 60. 60 i 20 je 80. 10 i 60 je 70. 70 i 20 je 90. 90 i 10 je 100. Okay, I think now that you're ready for the next phase.